Ćao svima ljudi, dobrodošli u novi video ljudi, danas ćemo igrati Super Mario. Pa krenemo prvi level. Ok, idemo. I odmah izgubim. Svaka mi čast. Svaka mi čast. Idemo prvo. Kako sam te ja pognijeći. Ne. Dobre. Ok. Nemoj me dirat. Nemoj. Parkour. I uspio sam. Yes. Možda i uspijem. To ljudi. Uspio sam ljudi, napokon da ovo prijeđem. Nemoj me tirat, majka moja. I kako sad dalje? Vidi. Da. Satove. Idemo na ovaj level. Da ono šta će s njim biti. Ja hoću da namestim kameru i ono game over. Svata me zanimljivo. Ovo zaboravite. Oh my god. I šta, idemo opet isti level. Wow. Sad sam velik, ovo veći. Sve o tome. I believe I can shine. Hopa, i šta u ovom levelu? Ne valjda pliva, ne? Oh my god. Ne, ova hobotnica. Ne, sam ti, ne. Ti. Puffy, I'll kill us. I like a bear. Yes, is prvi. Au. Ok. Ajmo probat. Kako me dotinula, mrzim ove hobotnice ja. Majka moja mila. Yeah. Oh, nice. Cool. Tu, ja. Loading. Krećemo dalje za iste pare. Šta je ovo? Šta ja sad trebam s tim? Da ga ispod. Bum! Dobijem veliku gljivu, jeee! Dobijem veliku gljivu. Ne, ništa. Šta ja skakućem? Ajmo. Idemo nastaviti ovaj level. Idemo, hopa. Sprvi, hopa.
Za koliko vamo da skočim. Opa, tebe. Idemo sve gnječit. Sve, ma tako, to, ja si pravi. Tako, ljudi, tako. Opa. Sve kupimo. Opa. Sve o tome. Ništa, idemo go opet. Ok. Idemo, hopa. Opa. To, uspio. Opa. Ajmo do kraja. Ovo se mrda. Ne, mrda se. Oh, thanks. Ne. Au. Ništa ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode. Nadam se da vas sviđa. Ako ja stavite like, a mi se uvidimo sve. Ćao.